Zidawungena kido tindzaba. Lizinyane umntanenkosi Sibahle lihlambise umkhwenyane Yasin Nunens kanye nemndeni wakaNunens kulandzela ukuthi umtsimba walo lizinyane ungene esigabeni sekuhlambisa. Lizinyane ke belikadze lisingethwe ngamazinyane. Abantu benkosi sigodlo kanye nawo umtsimba ekubeni ukhokho ngamakhosi ngalesine. Lomhla umtsimba welizinyane umbanenkosi Sibahle ungene esigabeni sekuhlambisa. Lesigaba lesi sicale ngokuthi lizinyane lingene esimayeni. Lizinyane esangweni lingene nelidziwo kanye nemicwembe njengenqubo yaso lesi sigaba. Inqubo ke yemhambo wemtsimba na uqala ungenisa makoti ungena esangweni. Kungako ke nangesikhathi sekuhlambisa uqalwa khona esangweni njengeba lizinyane lentile. Lizinyane nemtsimba libese ke liya enkundleni kuya uqala kuhlambisa. Umhlambiso uqale ngokuthi lizinyane lihlambise babetala. Lizinyane ke lihlambise umkhwenyana lekunguYasin Nunens embikwawo umndeni kanye nesivele besikade siphume ngetinkani enkundleni kutawutibonela umhlambiso. Ibe siyamkhawula nganasi sipho lesikhulu se-dining room suite lenibukako lapha embikweni. Silo semhlaba siphosisa umndeni lomusha ngesipho njengoba ekubeni liphume liye kuyakwakha ubuhlobo nemndeni wakaNunens lizinyane bese vele kushobona buhlobo lobakhakile emkhathini kwebukhosi bakangwane nawo lomndeni. Lizinyane ke liphindze futhi lahlambisana lamanye amalunga emndeni wakaNunens. Nemhlambiso lomhla lizinyane belilayelwa umndeni wakaNunens nabo bonke bamfu latawukhalela kibo le ngesiswati singathi ngilaya uhlamba nabo angadliwa tingwenya njengenqubo yemhambo wekwenza. Labanye ke labahlambisiwe bafaya ekhathi labo labake baba bomengameli even leMozambique labafaya ekhathi His Excellency Armando Guebuza, His Excellency Philippe Nyusi, His Excellency Joaquim Chissano kanye na His Excellency Samuel Machel. Lomunye ke kube ngumengameli lokhona ehhovisi His Excellency Daniel Chapo. Indlovu yemhlaba nayo ibusise umndeni lomusha ngato tipho. Ngemuva kokuhlambisa umndeni wakaNunens ube sewamukela lizinyane kulomndeni. Lokhu ke kulandzela ukuthi lomhla kuqiniswe bona buhlobo lobuhle lobakhiwe lizinyane kanye nawo umndeni wakaNunens. Lomndeni wemukele lizinyane njengamakoti, indvodakati kanye nengcenye yawo. Lomtsimba ufika kuleli langa lemhlambiso waqala ngokuthi ngalesine emakhosi akhokhe lomtsimba esigodlweni eludzidini wefike wangenisa emphakathi kalanga kwase kuthi ngalesihlanu uchubeka nendlela olubhekisa khona lapha kaTembe uyawucela inkhondo. Ngemgcibelo lizinyane likanye nawo umtsimba lishekise ngebugabazi balo lokhu lomhla bese kwathe kulelanga lokuhlambisa. Etintsabeni kubika Pholile Maziya, Anathemba Mamba naThabiso Dlamini kaTembe eMozambique. Umhlonishwa